Diamona asingi watu antiri na ite pabaiga asingi choko iguri na liao. Tuasame ngalinga niriga litokonya asubu gnubu na litu agacha asingi choko magwa karna kare. Tusini tuensi bono toeli belario kuiwa manganao toeli biaga somo neno ito imayoko radio kuiga otu agache imeyo mwano wanja kwa okoreke tuasame na kuige na meya Yesu uyo muturi ito. Amen. Aba murababere banjaine mono banjite ko diko ko renda chombe kiti aba murabu baiboye na ngina banjaine sana mono enda kemo aba muraba iga kiba ko ischombe oyo bagaitana ekera baitana abakaruana giti bakaruana mono muntu tatoka okubaturania lakini omumuroyo masaba migarengene chinguru chinene akabuwa oyoyo mo akamoita bakagakwa agakwa omumuroyo asinge jiyo kuoba akaimuka weka agekoba baka mwa serikali agateba maswale nende chombe na ikire ndugu yane akoje maki ya kule wano nigana chile monkonye gane nere yake wetali ya sinai serikali ekabuata ekamugachabuya ekiara ya buata accommodation ye pili yo kuragera nero ya kwenda naki ya buata ekamugacha omwayo ye agakumerwa ama ekina kyo kwa akumeru omwana oyo noyo kumere tyo na buate eloya yaende omusani oye yani omwegereri ngekende na buate omwegereri oyo antene nemo ekera ibwete abali kuhusu huyu ambaye ameoa mwenzake akagenda akakwana na ise akamotebela igura manganaya huyu ni rafiki wa ndani wa idadi sana huyu nampenda ndaite kore itekemo Oyeloyiga akagenda baka asegeita akagenda ali asegeita agasabalibaga yokorora omumuroyo erinde akwane aberuatiwe agatuma musigari oyokonga gate keeper akaramutuma akagenda bakase abasibwa akamoterena omuntu narege itogotagete nane is a good person oyoruate good news to you. Omuro yagateba ingocha I'll never come inchebono no kun ngengere geti ingocha musigari uri akairana ekerairana akaleta amangana baka ase eloyeria akamaterina okolle lati okane eloyeria okona mangana geita ataragenda atela oyo Tariara kwa sengecho aitete mumuro mwalo oyo yara kwa sengecho ataiwera yani left Mosigari yonare akaya manganaria bakase omumuroya akamoteria igwa yo listen kigia kwa rugo itali ayeni ora tera bakokuero taria sengecho tete mumuro mino yora avere na kusumisi na gukwa asengecho taiwera amangana ya moroyo we will never be condemned because we have sinned. We will be condemned because we have not accepted the gospel. Of course you understand the way you are. You understand why you are here today. Mungno maka nende. Pero mungno ya nende. Ekeroge kikira ni no mogendia kwende. No. Omo na someta mangin amana ko kuma omo wenia
go first day go mwangu omuntu yo abaikaransa sendegeye kibatakire orogendo n'okugenda esabali yale orogendo lwale ekaransega kakonya kuligeyo omugendi ogwendege kakonya kumuligeyo kibatire kilomita kitarike kabatire kuligeyo omugendi olya akarora amaiso abomete amahogo kayokora kende okugenda anyase omugendi olya Kerana ini next to her. Kerana kamu kuna akanyora ukara apa tadi? Bantu ngai balik. Bisa balik. Aradia. Iura. Mara ibu. Ngoroye asene tawa to ngai nene. Kate bantu asore. Lagi itu kau tengok story saya asal kiri. Omong noya suka, agai keranse semo, asomo hendio ya, abi kau ni nara ni semo. Kego gua kagua mau gua nana bad. Agaka, berapa sekolah ni nade? Dia kau, agaka dia buat, agaka dia apa? Iga sih. Omuntu yotubuate nkara akora tena ono makito okora makimo koraji akategunga koraiga kipato nitia mutua kaisari giro kipato eiga leka iga akategunga abu aria sende ya koran abantu batangazunga dego tenamba ta Otame, oyo jebulate. Omong gloria Abbas. Agatama, peke kiaki. Gati pura vez gue te do bate. Kiaki, orang lagi. Kiaki continue moka, ngora. Orang lagi. Oika. Anda dia Quran dinse abantu batarasoka umugururi atabanga ana emergency communication before you get out abantu bakatera kegima akako katena wiwa danger. The pilot died long time ago. Your lives has been in my ini nak barang itu keluar. Apa lagi keluar itu kau tengok nak ini semua orang siap gue. Itu kau kurangnya jadi itu. Kurangnya apa ya? Kurang sih ya? Sih ya? Asomo endio yomo yasaye abatotonga muya abatoweka muya olorembo mohendio muya ekere adamu ayo kumagendia te adamu akagendia ndege bakasama kwii ekere ayegendia yesa akabwata oikira lero olimoyo asunguma gwakana nakana someri kitabu kira program kitabu kia Yohana 8:1 Yohana 8:1 up to 11 molini na wata bantu batata molini esta sinade ngoki ate tiga som Yesu akagenda asege tunu keme saitun mambia chuni Alasona de karu. Alanto hosi bakamuchira. Nera ikaransa. Akaworo kereria. Itu kira komiti. Komiti itu. Oma itu terus orang tiru kuye.
bogwana lero ekero motaro some agora mubugati yakaona mo bamaliko n'abafarisaya bakaleta omukungu obwate twe asobo tomani kubanga bekire gatigati bakamuteebya omuwolokya omukungu omulabwatulwa kaokola omutomani n'abaasa amakikamusa atokigete abakungu banga abakubakamagina ngakyayo watera iwasai bagatera linganeri asako matema banyore njera yako mosoera Yesu agekumba akalikane karamu akalikane gendoki kiara kyaye Kawamente kumobolia akaboroka akabateria eroyo otali nibasegati ino awe weitana nikomwaka liyona agekumba naende ne akalikane kira kyaense baraboa chikoyaiwa bagatika wale masoyomo one aha abaganga bagajanga Yesu agatigara n'omukungu oli tenene gatigati Yesu agaraba wakatanya omuntu onde otatiga omukungu olya akamubolya omukungu abakafali baho ngaibale oletayo okugambya akamubonerya oletayo omunene Yesu akamuteebya naye nje tinga okugambya haleluya aki Yesu amuteebya go and sin no more tegere atabanga mandi una Yesu enaro ya Yesu yarenge nigare komoka ogende egetunu kimesaituni asogo sala mutambe naye kera abantu bari kumenya Yesu no are niyo bari kogenda abantu abange obasomya obaegeria obatichi amangana manene abasomya abantu igororo otubanya sai amarika atabanga abafarisayo abantu kya Nawa okibale no kiege amaliko gategereta bakita Yesu ere kandi pisi akozomya abantu bagajaiga babwate tomukungu obwate tuwe alimoyo ati koye nyasauli aja bwatu azara asomo tomani bakamowe bamowe tera koloteri wocha bakamotebula Yesu kalati kama ngakona listen to us. Oh no, yeah. Tarani. Maisokale. Oh, kungu tu amobu watile. Na leo mnakuwa kama tena ndio wote hayo authority. Tangu ndio watu kwa kweli Musa ila alokotebya abakungu bangaba bakugendo kiete amagena ayana kyoko tebabo amalika yako tebanga bakatema bakamenta komoboya soko motema bakatema mono ekebatema mono Yesu kentokele na soma gama ndio mulisisa na soma iga Alantaba era mayitana ekera ko moreta si Yesu yani awoita banga kwa kugendo kieke amagena omukungu oyo agatugama inse liyatubetega Yesu liyatubamete kolika liyatubamete omukungu nere yani akanyekenya amagena kogura ekera ko norosonga marikonga abantu bangawa oikara kwa magena
wabesa. Maana akani bantu ng'anchoke jiko la sana. Jiko la so. Kwani Mungu nyakubali kaitia. Ngoja. Asante wa Mungu. Bale kama ndio naite. Na kina wake mtokeye. Bale kama ngene lebo. Mtokeye asiyegelia Yesu. Teko na sababu baba tuakolile anaweza ukabwate tegi mtokeke. Anaweza ukaendelea tebake kwasi. Lakini by the grace of God teko la so. Okira mu. Ma echi dikogere. Echi ma tena sega sole makia. Kanye kanumba randeli. Awo kuwo Yesu. Ekara tu enerwa malika wataka kayale isio. Kayale tu. Opo ngati ona. Kama baraka awono kwa tela mwe la mongora. Baraka kwa sana yani tu mongora atara. Como. Abu. Nsansa. Watu akora. Ayana chotela. Yesu akajaga kuna alengi Yesu na ndo babonya na ndo maneno bugima akaekumba. Kadang akamu kubwa era ajite bisa awe kumba iga era akajanga kone gitu bisa ko tela gitu. Deuteronomy 2020. Anda watu wako wote wabata confidence. Bana no bole mu ngabo ikayesa tele akolo ni ekiagala bantu unaba. 2020. Tomo sacha. Aisha kona rekana. Magiata. Muka ka saber moge. Muta Aisha kona rekana. Orairo. Tomo kumu. Onto. Aisha kona rekana. Oraire. Ora velho mando. Osi barenga. Babere. Omo sacho ino mokumuri. Oika batuwo. Baitu bakwe. Oika barusio mole. Mole asabari. Abaisirali. Wo mukubwa na mete na kwa kwa. Oitwale. Ono tega la mo. Ata ngo mukungu olikutu. Mukabandi bosi babe. Atwaro. Akimoya. Atwaro. Barenga. Ote abasata. Akora tuyo. Omotato bana ortenere. Mwe korenge. Iluko boy. Wewe ile tomosato liki. Ore ko yamo. Kana kanyeka katengo moringe. Yuki. Ina kwa kwa tomo kumweta. Aiwa ile tomo. Ba kwa tena kwa mono. Ataraji. Wewe ile tomosato liki. Araji. Iwomo era monya ki era kama awanga omosaja omokungu baitu mozi abisio mutabu kono ko baboni kize jibale atoi ngoza ngabia mokacho kilo ko uno ndiye ekwa somanga Yesu niga ko ngenda man araji bituni ngoza ngabi Wo musato ibo ya hariye usinono. La ya rai. Amana ikira. Iko. Kwa kete baka motaya. Baka tumo saka. Baka tumo kumubeka. Oyo. Tuwa watani. Acha yeza. Oyo. Najua kaya sabon. Ini sakajaka ngaka. Bicara menyentuh begitu. Bicara lu itu abang togos, baru begitu. Ini sakit pun bawa. Pokoknya nak tata.
Ay matara mbora igoro. Koma mua. Ay Ezekiel. Moisonde. Ilimu anima tiaga. Mukayuna kangumu ibere. Nande no anayo tanga ine dati. Abasata bakachikonoronga kiro muntu gaya. Abangira mugole kierieta ngatiyokorokwa. Nakitogo chakokora abana balimba somye. Dai kakosomya. Nakioro choko korabo. Akanya eria makarejo. Kerempa akanyora magenari yani kingu cyo kubodia magena. Sikaya. Ajaka magoro korangu. Kiromo. Abasata. Abandi babwate ifundo kabibuto gete. Bodonya jitu ko banya areter. Abantu bakariye birundo. Bakatira Yesu bwe kano mukuguli. Ekere yesaje kutende. Umukuguli tati na sisi. Mete namba gena Yesu kutende bono gukora. Ikialo yakole. Yesu kuma batalwa. Amakungu. Ala ko abina yore. Ajara hati yore. Ala ko ande. Umukuguli abatalanga. Monene. Bakor tingat. Ayo, nero ba ko talanga. Nainche. Tingo ko kapia. Yekenda naende tokoro ndoki. Tokoro. Mukuguli ngajoko lenge kana bwa tukitukumo. Na kiroje achie. Ora hiyo. Ala gangi na hiyo kuti. Lima ngaete erera musungu. Lima erera. Una rule ekang. Tena rule kapi na koli kitab. Pada tila amanya erera kierera. Balimu etile erera, professor you know erera. Kalau yari tu ngadron pass through erera. Kalau mungongo, ngaite. Como é quando o motor grupo mangirmoino, oruaite pi. O te kurmoino, ya ni no tenga oyo gaji. Wiki ya. Amenyo mi. Wiki ta ko to mo pi. Agaji kan. Angela dua baria. Iyo gidio. Dua baria kumbe salam. Jadi nilikuwa naenda OC. Lakini ndugu yangu alikuwa ananisaidia twende naye OC akomba. Nimechoka, sina nguvu. Naomba unishike mkono nikaketi kwa kile kifuli. Bono Mungu. Nikamshika mkono amen. Nikamchukua kwa kifuli akaketi. Nami nikaketi pamoja. Abunga hindika. Manganari kile ngatoe tano. Wewe kalanga subiri kidogo tu, huyu akikuja utafanya hivi. Na kuonanga sana. Onja kirenga. Na kuonanga unafanya kazi gani? Mimi ni mwinjilisti hizi natoka Makana. Wewe ni mtu wa Mungu wapi? Wewe ni mtu wa Mungu. Akunga hivi. Akunga sengo taunga wewe ni mtu wa Mungu. Tole na kama kuanzia unajua Mungu anakusaidia utanisaidia tu. Kama watanga huyu naonekana ako mbali. Sasa si uone kitu utanipea. Urujanga imo kalizi. Na mkalizi. Kwa hiyo tu utatele. Kama tele huyu akikuja ndio nitakusaidia. Kama tena hapana wewe nisaidie tu. Ulifika wewe ni mtu. Taraji kuruhusu bano musaidie. Abantu bakuru babere mtu. Ubabonga kingo mubona wao wawili. Uya katawasana awe wao wawili. Abantu hapa sinishia. Ndio mtu kakanyama. Abunga yuko kati. Abasata balikuna baika ikabaye tama gola yammo. Oyo murweyi. Unajua kwa hiyo umeketi.
kama teliga Roma tere bona kama chingu akaambiwa kila kitu unacho wapi kamuuliza sasa siwe ni mmoja ode umesaiona wa mchinjani kama sijawahi akaanza leo ndio utafanya nini wewe usichukue mbali kila kitu nimesema wapi amore oye Bola diri ntare ranga bali bakore bachi babele bali bakantedi kuanzia viatu chini kabatebwa kimu itabana babi endo bukiye iga ayesoi ekyo kono kore oyo maka tanga na akano ekianyo na tenete oyo ndo akapo kipagi kirire na ko na kiribot akagana akore ndiye kere baji zasina tikali ina ko tabanga na ande mbiyamo no ga inkai moka umaito ko moka inkai moka na ko na nyancho kyo ko na nyan kaunto kama stage ela dia ko na inka kuruwe ba kaya ela na ngo oh kungo ye ka ko ya abu atu getwe na temeta saria ya chiete orangere pia iwo rando ngabea iwa materia wana sai amangana manene yesa watanga there is no now condemnation for those who are in Jesus Christ. Bala me ayeso wa moitabile na yema inte abale ekaramu atira sare ilako barosia bawena okungoyo ndo kwa mangana manene asi Yesu ekyara yesa mukwata mangana manene ekaramu ndo wa hanitiamo ila kwa mangana you understand abantu mbako tageti kunoiga Roma tena Yesu leo biko kutageti Roma tena asika ya ona soko bakwao ona soko Kristo wao ona kulaja kwao abantu baje bale mutibuya lakini ngwete buya no yomo awatebana unati Amerika hotela kwanya kwa Roma otoyomo oyo kurungo nimekuwaye asini kwa basani bae oyo ku Yesu na watakonya basani bae haleluya no tatuwa abasani asobo mubu Ugita Yesu tabo mu bisubo Yesu abo musani we kyalera no okumugi mabwa kala na kale Yesu leo kwa ngaba ntiyosi abibanya una byabali omukungu no ko leja abantu bamumenyete akyaba twada akyoko teba sai akyoko teba ho utakwa ndio ngona bona umete nona abantu bakota kuta hai kanisa abantu banje mu bakonde Mbuata condemnation in your mouth. Oyo nema yara gende oyata kiya koma gena oyo kondi oyo tayo lakini oyo amagwe oyo lenogo magwali oyo otabanga omonene tapanya sai agatiri mo gakorugoro agatira byonsi asiyeta mukyawe Filipi moisa neza to isana bere mutirimoka agatanga agatimo omonene ngoro agatiri mo ngocha senseye elindra dikowara entera ko banogo nyasare akababuna kumwanya abantu elinda to mo mutakoraki mutakore oyo nande ngochale ya kabiri Achokutuya awatabanga mchana mukunguli cyane ke amakoraniwa amatabanga to cyana seko ya mukuru rero yoko ya mugwali wakanaka asomo asolero there is only one man among us who give us eternal life America watabanga this only son of God who decided to die with us and he accepted to be sacrificed and it was a sacrifice for once and for all. That sacrifice please us. Yani was ikio monene Yesu Kristo kela tena ora tuawele ye toko kwa mraba mu Yesu. Yesu haleluya. Wa wana wa Yesu. Asomo gasu. Ukunguli. Abantu bamaye umubi. Abantu abange nabakaba mayita nganomo
abange bakakakule lakini Yesu akamuvugi Yesu omukungu wako magena takwa magena amagena ali akatigala abwa sige ki atakola kimirimo oyo ogu Yesu yano mabura kana kale oyo ogu Yesu nero moya oyo ogu Yesu nero mwenya oyo ogu Yesu nero watabanga nero ukurangeria kwarosire sigurube kienseye enda korenga ki aho okie sigurube kwa tuara somo moho sigurube kwa tuara jeo chandira somo moho oyo ogu Yesu mabota kale bota kwe akinya sa ankoye ngoli alalia muri atela kibu karanza kibu mbamanye karanza bota kibu baya ni bale tinga ne kan sawone gende ekero kama keria ekende kyo mata moni owa kamazi was tigera kurwo ekai kira bula bago ka muri sino har ko moina o Yesu pero gato lima wakana na kale amo kumoria ni watakaira kwetu kwa wana wa Nyasaye gada hapo semoyo ngo ngere wako akule abasaja bali kama mole ake usaba atuko kwa basi mono leo bali kama mole abasaja bali kama mole bao tana kwa maki kuliendo ki oende Yesu oyoro mwenye bogima ya watawa jetingo kugambia jetingo tawa kwa magena jetingo tawa biru asiri ya Yesu na kiyesa umosati Mokeni benito Yesu kimanya sai Ya siya so sama Zero kunyo twai mopya Kia gerati tomoe Ya saso sawa Bagi tiranda woi amana basaja badala aliwota kwa kuliva ili kunyonga kidi aliwota kwa batu mkungu vingi kitabu kia Warumi isano kitabu kia Warumi isano 10 kitabu kia Warumi isano 10 inaki ekero tuarenge ababisabango banyasaye tukabwata ni munere ase amakweli omwanoye kwa mono nyuma kitwabwata ni munere kotwatoriwe asowe mabuaye osatari golyoka ni otoko wakasi Nyasaye asomo neno ito Yesu Kristo na asara twanyoye okobwataniwa haleluya wato imosia hii utalele watenga anja obwatana na Nyasaye haleluya amen ata tukabwataniwa ekatwarenge ababisaba Nyasaye kana bawoja baraba Nyasaye omukungu olia omusajja oyo sorenge inukoboyi omusajja oyo sorenge ya ine omusajja oyo kwa basajja bali bamu ko balenge akaja tualenga babisamu Nyasaye akatuwakanya akatora akatuwakanya esiya niwo akalile esiya sindebe ya Yesu nokwa holiwe abana mu mwakana na kale wabana ba Nyasaye tuwaholiwe akatuwalenga babisaba Nyasaye watu wakolwa basali ba Nyasaye kitabu kya John isato 17 18 John
nimba umuve mono yesere na kwerete ala kwa ikonyeke ala kwa imbe moyo unarito asomote imbe nere butambe molini na kiwa tewa ina kinya sae tatu mito mwana ya sense arambiense kanga kumwa tewa ya sae tatu mito mwana ye asense ina arambiense oyenense etori mwana ngo amonel igenda moyesa ruete go ota sense ye no otori gendo keke anto tiona tokotori wa ya Yesu tokotori wa imeo mwana itu toko yo ama we ya Yesu toko yo mwana baba naka ya Yesu na tiate ranya sai pa tomete o mwana ye asense indense ya mimune kwene ere taambiese aise o mwali wakana Yesu ante Yesu tana Yesu yake na kama tamama tawatane tokwenda somusunde kwa wewe yao kwa rakigima lakini mutayao kwa limo na lokora ki oyera lakini Yesu kikuwa mwanjire mutanere asolo bimomo ya mutaramo no moneno oyo kwa no bimomo ya ime ya Yesu yo na kiro to seria se asito asarabe na tuno tokora ki na tombeo Karena bawa tebang asih salah benar ini pok. Dua bater, punya mana? Ese Sodom, elasadeka, ada orang ekaba kiara sokwetu. Mana ese muna ya sare tibu, ese dah mulia judi, jud. Ayah masalah. Kita mulia jud, tahu. Na watu Sodom na Gomora amemetia etanaine kwa tomo tumenivuna walimu makungu orientirengema bakagenda otunyane tine dichomore otali kwa boronge bakabekwa Ilunggo tak lakon. Barang mau lakon. Umur bakai. Ya bangun. Kunggu yang bagian nomor ngode kawatan. Ilunggo. Ama kena mason, kuapa masuni. Nomor payura biak. Oh, kurang kom. Wala sa. Aso wasolero. Asensega. Iwanta ito ko bahalanya. Muante Yesu. Ididiriya Yesu. Ante Yesu. Kero unore. Ekara kuachira asore. Asare. Yako kwa tena kuweka. Ekara kuachira asare. Yako kusibia. Ekara kuachira asore. Asare. Yako kurosukua mugwena. Haleluya. Ante Yesu. Tuaje Yesu. Iki yangu tari dia kabe. Maya kama watarasi katia itu. Mama unabasa kwa atebile. Amana mwana sabira malikaya. Tuaranga Yesu ne rabuye ko kuabera na rungu mu bwa kare na kare. Bari ngaba tawo. They want to bless you. Esa basi. Bari ngaba batana ko batizwa asika tie ita. Ba watana na nje. O kungu wangu ta ko ale onye kali Yesu. Na aya kangu akwa onye kali Yesu. Bari ngaba watana na nyoko batizwa. Ika semba batizwa. Mokingo loko mokole. Mokoko mokole ga. Mokoko mokole. Anga zile ta Yesu. Tanya kwa batizwa tena naye. Laisa. Tena. Tanya kwa batizwa. Ijuko tasiri tanya Yesu. Ijuko. Mana basi. Kwa
Mukungu yekera bwatu kitubira gwete buya akaibuya ako bera senta yaye akabuya asereza Yesu itwaye asereza Yesu nerane rokuwa nuko batisha asereza Yesu itwa tutaika batabana Yesu no moboria to mabwaye tukawo itwa ngabaka ya yasaba senye bamna yasaba ni awasaba senye onya kwa tena na terero Tushadei, tushadei mwana wasini, abana bakimwa je mukira, nari isigamu tuko takuna husmen. Kawo, yesaba sini. Oyo chanjo wangu, je tibuya. Oyo ndoko bodi aruga, ekora niwa mumoroti. Ngoda musaka mbala ko no mabona. None sire Thank you. And God is in you. You just come quickly. And you never had that authority. You got come quickly, see properly. Thank you. Soalnya kapan balik aku telah kumroh hotel. Mudah banget ini hotel kan? Hotel banget. Gak ada sebelah. Jangan aku biasa gitu, tapi kau buat tak? Mau buat tu jangan dua tadi tuki. Wow, jangan aku biasa. Sahabat sini, kamu, saya, ya bu, betul. Oh, cuma cerita si Yesus lu. Ano mo kapun? Masa saya buat bukan mabui lu. Oh, buat apa kamu? Yes buat. Kau bahasa berapa? Sahabat sini asli dari Yesus. Kau sahabat tu. Mohon itu tak tanya saya. Biar mana sini cuma sore lo. Biar mana sini jadi ngali karena kare. Itu gule yo wate lama ni watorasi asenge ndotu angire dinalo kale yo torare moyo asenge ndotu alipamire bakungula basata nabasana bana bakabati mutwa aba batabanga naye gweka Yesu oyo kuhima oyo kwalera oyo hotena oyo hotwa aswa menye miakarons bona basiseni balende kera bona utana je kine komonene kaya koro benane ngakine na kogenda kubatisa omwana tuwasema nero mweta sintria Yesu mwana kiaro abwenya barweta somugutano omwana mwana kiaro na afya mwana kiaro aleta morembe asa batabuga kyo morembe mwana kiaro aleta useliwa abatabuga kyo useliwa mwana kiaro aleta visio asikara yo moito onabirania siri kolia lero Yamone kiaro monene buo kumia na yasao kwa abantu kwalanga loko walikwabo. Yamone kiaro kwa gwe walwa kolire, wasanga kwelena mera Yesu kwa mutomitu. Amen.